pozdrav, mi smo članovi benda Agonize. Da, i večeras smo ovdje otvaramo Bavaria Underground festival, rock festival znači. To je takmičarskog karaktera. Inače, malo da kažem o sebi, postojimo otprilike, jel ovo nam je šesta godina, onda imamo iza sebe par demo snimaka kao jedan oficijalni album koji smo sami izdali. Trenutno smo u procesu snimanja novog albuma, 9 pjesama, pa evo Toni malo više ne kaže. Trenutno snimamo novi album, 9 pjesama, plus jedan intro što će biti ovako za koncerte da imamo. Sad smo pri kraju snimanja bubnja, pošto ne snimamo živi bubanj, nego sve ritam mašina, pa to malo duže traje nego što treba. Inače, za ovo ljeto smo planirali nastupiti na srpskom ovom festivalu Hellhammer u Čačku, čini mi se. Black Death Metal festival kao i stil koji mi sviramo. Biće otprilike, biće otprilike jedno 30-ak bendova i širom Evrope i mi zajedno sa bendom Toxic Death iz Tuzle zajedno predstavljamo Bosnu i Hercegovinu tamo, na tom festu. Isto smo dogovorili par koncerata za Hrvatsku, za Pulu i Rijeku, za sad je konkretno i možda nešto u Sloveniji. I mislim da je još bitno da kažem da smo prošle godine u Zenici osvojili kao nagradu za najbolji death metal Bosne i Hercegovine za 2002. godinu. Najbolji death metal izvedbu. Mi sviramo neku kombinaciju black i death metala. Što se tiče scene, malo da pomenim scene u Bosni i Hercegovini, u ratu je sve to se razišlo kao većinu toga, ali inače posle rata je krenulo tu malo da se afirmiše. Inače Tuzla ima najjaču scenu što se tiče toga, ima par bendova, zove bi Toxic Death, Necrophilizma, također ovi momci iz Landsberga radi nešto slično. U Bosni i Hercegovini slabo je ostalim gradovima zastupljeno, možda Sarajevo ima par bendova koji se mogu malo žešćim nazvat, Silent Kingdom i tamo u Banja Luci jedan instrument, Defector koji radi. Mi smo što se tiče nas, mi smo trenutno, ja mislim, najaktivniji u svemu tom, imali smo najviše nastupa i za sad imamo preko 100 nastupa širom BiH, nešto u Hrvatskoj, tako što je Toni prije spomenuo, planirano je posle snimanja ovog albuma novog, da to promovišemo i dalje imamo već poziva po Hrvatskoj, Sloveniji. Tuzla je najaktivniji grad što se tiče ove scene, mislim, niko ni blizu nije Tuzla danas. Znači mi držimo underground scenu u Bosni i Hercegovini, tu smijemo pohvaliti, tači smo u tome i nastavit ćemo tako. Pozdrav Zeusu, TK, svaka čast, snimajte nas, volite nas, čao!